Bitim ne mamenta pilala ban hit skuti nang ni na pedeng kendai lat. Hoi, menta pila banyo skuti nang ni na pedeng kendai lat ban pensuk susu EP. Kani kani galon mela bla penno na kongwir TVS ba pin tips pang kilons ki skuti ubon rukam lambat ki bai. Ningkong la keren bat mai kum mon job soklet. Tang ma bam nang rawai hap su akle trim banyo pli perdai skuti elektrik ban ningkong jong TVS ka iCube Electric. Nang dapat nga percang sekali salesman ban batai kum mas nahi dalak ikti lejong. She's in charge kani kala bania jadu she's pa kilometer tam ho. Ban ke jinghe jongka kum kiwe ki jaj skuti ban pin ara mi kom song jong pi habale jingai. Kadang ni storage balai ko litar ki charging point basuk ba pila ban charge na ka domestic line ban ke smart connect system na banta ki call ban kiwe kiwe jing don kam. Kadang disc brakes, regenerative braking, LED lights ban ke IP67 rated battery safety. Kador on road starting kare shila khasan hajar khnai pulai tingka. Dalor kini pinyoru kiwe ki jaj skuti hala ki rong babun rukam na kani ke jaka. Kado mariyo i ba skuti ba Steve kawe ngali ak yeng ai bilang banong gibriu bau bakut ulala di kawe. Kani kandan adu ka kharpratrik mentau benai kemut saus ngi lenter berkila ban nang ni ban ye gini ki mar ki mata kani ke jaka. Wan be ni khnai lar pila banyo i ki mari mata baler ham tam i ki skuti elektrik ba pim paju i menuru